Evo Morales, Bolivia, Gilir Pereja, Maitawayiwa, Utjañapa, Respeto, Armina Kataki, Bolivia, Marcasa. Va a ser viernes, Urustia, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Warminaka, Kuyakanaka Sanyan Kachata Sinti, a Camaranakan Unkasiwi Hatapata. Hayukamakipanja, Presidente Morales y Riperisti, Kanaist Oyerkiwa. Wale Muna Señacho Imampi, Kamaraki Respit, Asau Kuyakanakaroja Unjiñasa. Familia Utjawita y Pinza, Kamaraki, Kunaimani Ernacht Awita y Pinacansa asesina. Ucampirus Kupaja cuenta de Twitter token Xawirakiwa. Sapa Marca Chiriwa Mata y Katja Jutaraktan. Ukatkamawa familia Taipinja, Mata y Karuja, Wali Respit. Añaraki mona señora quizá sasinaja jupaja kanaist oyeraki. Presidente Evo Morales y Peristiam oyerakiwa. Tatito paja naira pachanakanja sapiniri tapawa. Ma warmiruja haniwa nuanyakiti. Haniwa nyan kachanyakiti. Takaniwa ma taikatja jutaraktanja sasina. Ukan perusa jupasti sa oyerakiwa. Jupanakawa ma vida hakan churarakistu katsti. Takaniwa juparaj ukamarjamaraki uñichtaña sa sasina kanais aquí. Ucan pero sajirir perham awerakiwa, taca fiscales, jueces, policías, ucamaraki estado taipina que tienen que taripaña, portasña pataki hernak tapkeja, hupanakajmaki, saranta yapjañapa, ley 348, para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, kunateja pekanchtataki, takair pirinakatsa, ucamaraki, estado taipita, gobierno central, ucamaraki, municipios taipinacansa. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ucastiem, asibirakiwa, Hani hukampi kuyakanagaruja hiwayas patiña kachas pataki Bolivia americano kamaraki orake ukchapachana.